Nisam vas vidjela tamo. Zašto se skrivate? Želite li sa mnom na avanturu života? Zašto bih htjeli sa mnom na avanturu života? Zašto? Dobro. Uglavnom, idete. Da, u isto sam obleki kao jučer. Izviđači u srcu. Nisam ništa stigla. Stigla sam popit kavu. I basically to je to. Da, stigla sam urediti malo video. Stigla sam urediti video jučer. Jedna od agencija pitala za video, tako da idemo danas snimat video na faks i idete sa mnom. Yeah! Thanks, babe. We did it! I'm recording my vlog again. How are you? Yeah. For what? For like YouTube. So you're gonna be in it. Yay! Get it! Whoa! Send that to agents. That's not much of a real. And you remember? Envelope, should I just put them in the envelopes now? So Yeah. that that'll be easier. Yeah. Have all my germs. Oh yeah. Oh, am I gonna? Hey, Dora, get on the keys. No. Guys, say hi to the vlog. Guys, say hi to the vlog. Sitzproba vibes. Sitzproba. I'm gonna kill my mom! Lucy's actually fluent in Croatian. Bok. Super. How do I say I love Croatian people? Volim Volim Hrvate. Hrvate. Yeah. Volim Hrvate. Yeah. Did I do it? Yeah. Hold on, let me Okay, get it wait, properly. do. Volim Hrvate. Oh, wait. Volim. Volim Volim Hrvate. Hrvate. Yeah. Okay, record me saying something. Oh, we should do that TikTok thing. I'm gonna kill my mom. I remember when I lost my mind. There's something so pleasant about that place. Yo. Musical theatre students. Think of me. Over this surface.
Ekipica moja. Stigla sam doma, nisam mislila da ću imati ovoliko materijala, ali ispalo je zapravo dosta stvari se izdešavalo danas. I ništa, drago mi je da ste bili na ovom još jednom putovanju. Nadam se da vam se svidjela probica, meni je bila predobra, band zvuči brutalno i stvarno će biti super. Žao mi je što moji roditelji neće moći doći gledat uživo. A sutra je dress run, to jest proba s kostimima i probat ću si srediti frizuru jer bi trebala biti ova frizura kao half up, half down, kao pola, gore, pola. Ali ne znam kako će to ispasti, moram nagelirat kosu i vidjet ćemo. I držite fige da ne zaboravim neki kostim ili nešto jer imam 7 promjena kostima u 5 sekundi. Biće super, jedva čekam. Uživajte i čujemo se sutra, pak!